پشتی ڕێکەفتنێکê navbera rêsipî û serokên êl û eşîreyên Ereba li Herêmê ji alîkî ve û ji aliyê din ve rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê û bi garantiya van serokên êl û eşîreyan heysit kes jin û zarokên yên got destê wan di xwîna xelkê de tune ye ji kampa Holê hatin derxistin ta got herin deverên xwe li Tabgayê û Reqayê. û li ser daxwaza rûsîpî ên eşîrên herêma Tabqa û Reqa herêma Bakurê Sûrî ji rêveberiya Xweser got ev jin û zarok vegerin herêmên xwe di sisiyê meha pênca li bajarê Ên Îsa wek rêveberiya Xweser pêwîstî dît û li gor daxwaza wan komîtek hat amadakirin ev komîte bi rêveberiya kampa Holê re îro heysit kes jin û zarok dikarin vegerin herêmê xwe. Rêsipî û serokên êl û eşîreyan yên got garantiya van kesan dikin ev gav ji aliyê rêveberiya Xweser bi başî bi nav dikirin û soz didin ku wê hemû hewildanên xwe bikin ta got van kesan vegerînin jiyana wan siruştî. هاي المبادرة جاءت بناء على مؤتمر شيوخ العشائر. ئەم دەستپێشخەرێ ئەنجامی دانووسانی سەرۆکۆزەکان و ڕیسپیەکان بوو لەگەڵ خۆسەری کانتۆنەکان. بەسپاسەوە ئەوانی وەڵامی داواکارەکانیان داینەوە کە بۆ ئێمە جێگەی ڕێز و پێزانینە. هەنگاوی یەکەمیش بە بڕیارێکی دروست دەستی پێکرد. هەوڵەکانمان بۆ گەڕانەوەی ئەوانە نییە کە تۆمەتبارن و فکری داعشیان هەیە. هەوڵەکانیش لەسەر بنەمای ئەوەیە کە ئێمە هەمومان سوورین و بەشێکین لەم خاک و وڵاتە. گەڕانەوەی بەشێک لەو کەسانەیە بۆ ناو خانەوادە و زیادی خۆیان. وهذه المكرمة هي أخذ جزء بسيط ودمجهم مع أهلهم. Malbatên yên got vegerin cih û warên xwe kêfxweşiya xwe diyar dikirin û daxwaz dikirin got hevjînên wan jî serbest bêne berdan. Yên got bi tawan û guneha tevlîbûna Daişê di zindana de ne ta got vegerin jiyana xwe siruştî. الحمد لله مبسوطة بعد ما كنا بمخيم الهون. ئێمە دڵخۆشین کە ئەم ڕۆژیانی کەم جێ دەهێڵین و دەگەڕێنەوە ناو کەس و کارەکانی خۆمان. نزاو خواستەکانمان سوپاس بۆ خوا هاتە دی. هیواداریشین هاوسەرەکانمان کە ئێستا لە زیندانەکانن ئازاد بکرێن و بگەڕێنەوە لامان و بچینەوە سەرماڵ و حاڵی خۆمان. أولادنا ما تضل ميتمين منهم. والله شعوري ماني مبسوطة يعني حيل ماني مبسوط. ئێمە زۆر دڵخۆشین. خۆشمان نازانین چۆن خۆشحاڵی خۆمان دەربڕین. بەڵام ئەوەی ئێمە دڵتەنگە کات ئەوەیە کە ئێمە خێزانێکی شەشکەسین بەڵام هیچ سەرچاوێکی بژێویمان نییە. کەسیش نییە بژێویمان بۆ دابین بکات. هیچ سۆراخێکی هاوسەرەکەشم نازانم. نسوان يعني ما عندنا لازم نشتغل ولا حدا يجيب لنا شيء ولا قۆناغا یەکەم şivegera kesên got destên wan di xwîna xelkê de tune ye heysit kes bûn ji jin û zarokan û bi hevde basan hatin şandin ber bi Reqayê û Tabqayê. Tevî gogûman heye gogelek ji van kesan hîna fikr û ramana Daişê di serê wan de maye. Lê berpisên rêveberiya Xweser û ser daxwaza rêsipî û serokên êl û eşîreyên Ereba daxwaz dikin derfetekê bidin van kesan ta got vegerin jiyana xwe yî siruştî û bi garantiya van rêsipîyan û serokên êl û eşîreyên Ereban. Dara Berekat, Kurdsat News, Kampa Holê.